Sapurede, Agik Joyo. Bendera kuning, bendera kuning, bendera kuning. Finish. Sapurede di posisi 2, Agik Joyo di posisi pertama.
Angkasa Purede semakin di depan. Yo. Labo Hasbi. Wow. Capu karuna Hasbi. Wah, Angkasa Purede. Tak ada negara ini ada. Ngepul guys, ngepul. Ini dulu tuh waduh. Mengampul asapnya guys, mengampul. Oh, purna se lo vendo l'orettimo, poi mi vai. Kembali 26 Hasbi Bregas di posisi kedua. Finish 26 Hasbi Bregas finish di posisi kedua.
Finish, wah, cocok ini. Aktif 45. Lah. Iya, nero. Kalau ini boleh rai. Kau potong mana? Ya, Yang paling heboh di sini guys. kerjasamanya untuk seluruh rekan-rekan
penonton, begitupun rekan-rekan panitia. Kita tolong sedikit kerjasamanya untuk kelancaran race kita. Angga Sabur Rede semakin di depan. Masih Angga Sabur Rede. Muncul Fajar Sauda. Adi Doyo. Berdebu. Semakin jauh di depan Angga Sabur Rede, di situ Fajar Sauda dan Adi Doyo di posisi ketiga. Pertama Angga Sabur Rede lagi guys. Wah, ini baru luar biasa. Disusul Fajar Sauda, Adi Doyo dan Arul Anwar.